ji destpêka meha dehan da xelkê Efrînê bi berfkirina zeytûnan mijîl dibin. Zêdetirî demehan zeytûn dirêj didin. Malbat bi giştî rûjin xwe li çûlê derbas dikin. ام الحفظة والنوف زيتنا جنن ام زيتنا ريج دكن حتى ساعات دبن هادها ام چقني خوفاكن ام رنوني خوبخن ام چشكي خورن و حسيب خودن ام تاكل راد بن زيتنا خو براف دكن دچن تا داغ زيتون هم ياتنا نوف زيتون دخو ام زيتونو براف دكن تشتا سول داود ما عمل فروي دنرن ولا هي سورجي تا على جيتنا تشتا مكي ممكن نخو بكرن ام جيجي خو بكرن لو كي خبز زاوجين ام لي زيتون هنا Zeytûn her du salan carekê digire. Efrînî projeyên xwe li gurî berhemin demsalê kontrol dikin. Li gurî desteya çandiniyê li Efrînê zêdetirî 17 milyon darên zeytûnê li Efrînê hene. Ji cureyên wê zêtî, xel û celeb. Îsal demsal rastî hinek astangiyan hat. Mîna birînariyan şikandina nirxê zêtê her wiha kêmbûna peleciyan ji ber pêla koçberiyê dema dawî da. سه روزشون دا خراب دبه حتی سه رو رنده یعنی مقبوله امی بریگی دشون غساله هیا دشو پاک دکه پاشه جاروش هیا دهره جاروش شوندا عجانه نه عجانه الهف دخینه ساعت که تیدا درج دکه و دکنتانه که زيتي منطقة عفريجي بالذات ده علامة ده معروفة حسب جودي جندا ولخصني جندا ومادي جندا وام بطريقه كفر حديث ورنت ام في زيتي دردخان زيتي ما جين وحشه دردك هافن والراجل صار ما قرتنا حصار ما كان شيكرنا يام دخوزن في ركنو فابن باعتبار في مزرعنا حرد سولو باسم جوكا شینکایی عفرینه جه پلن زیتونیه و برکت اوی جه زیتا زیتونیه لسرانسر عفرینه دارن زیتونه بلاف دبن و ده موسم زیتونان دا خلق عفرینه بشابون و شاهی روژن خواه در باز دکن. امین مستو دنگ امریکا عفرین